Ole tukin zihian Chanmari FC te practice team turin te ground na kan kala e kan huang hian ro hi su du maya amai ro chu kan chanyal te hi ater changa atop hlenga min an sakoi atong atwel Ina ko bula ding hi Chanmari FC manager Sarma no mani a sar chibaile chibaiule Chanmari FC he engti ka change manager hi tun season tun kuma tang hian karon manager ve ani MPL le ide tan kanin wa sai na sa to a engti ka change player te hi kan practice poi tun tha ni khat Tuesday atang khanin practice kan chana khamini tang khanin chol mi alowin chol ni ti lo chu practice kan la culture ni player chate ISL laman loses ya player duhthusam te kan la lut the hei takhi dia tun season tun big MPL I-Leaque I-Day big a hianin kan players te rin ai takin kanin lakhom thathaya kema ni management team pialama anmani squad lampo hi an phurin ka she kema pon ai kan boru ka thakop mai tuna ri chuan players tem lawin staff te hi engza chang kan ni min shel thengem veng base sakal kan ni wang hianin ei ni na ang chuanin kan han om ve nel nual na chu kan tho ho nei a thang renga ei mani thanem ngai na te le lewin hai kuak na zel ra ani voin ni kan thlen chan po hi ka tilo thelo kema chuan I-Leaque hian tuna coach le staff te thau hi kan mang chhun zo mangem I-Leaque tak khi chuanin coach hi chu head coach hi chu adangani karinga amaro chu tuna om te pani hei sar chinga le sar so mai po hi an la tel zel thawang I hun hutak min pe ka wangin ke ni mizo football news te chuan lom thu kan sia in kan zela tura du sanga sang ber kan hlana chel kan lom nu tu ke sar chibaile chibaile Ole kabula mi hi Chanmari FC head coach sar chinga ania zona te han zot ngal mut mai la I Chanmari FC a hian I engti ka changin nge coach head coach angin ium covid zol him khan vai khachu head coach in kom ve zoya maro chu kat tlon ta chialova chon ko ni tu ni head coach anga kom le tur vai khatna chu ni ani Chanmari FC hian I-Leaque kun khelonin khelon nia chuin kan phur tlang toi nia phur khop mai hai sodo te theipato ban chua ma theipato pinan la kong sang sanga soitongin I-Leaque khelte chu thil hau tak tak ani ve a budget te engkim allocation siam sa ngai te nia tia tongpong han nor khop chi ni lova engkim ro man mu mal taka siam nga ya chung zong te awang te po chon ni hai MPL training te po kan midang ai kan tran tla ya ni po chu kan ma chhop thil engemo omwang te po ni tel ve boka nia hai theipato kan chua kan phur tlang khop mai ani hemia tan hian invest sai kan toi I-Leaque tu tak ke chon nia in bot sai tran chu ni deu maya maro chu soitongin nakina chon foreigner lak theite nia nga chunga te po chon rilru a chudan om ve dewa maro chu kini ngei po hi I-Leaque chon kan en kolangem ka chialova kan hodu te thu ni ta sela tin players te poi kan alak belon em po kan thelova maro chu soitong khan I-Leaque ma hian in MPL le I-Day football tournament awm dona chung te chu kanin bot sai na ma sa chu nia chumi tournament chu kan clear potangan focus potanga chumi zola ma chuanin I-Leaque chu kan clear chawleng chu ani practice sung chang hi kan soilenga club dang ai nin chan plai shit nin kan lo sia hemi chung chang a hian engel soi ke ni nia thil nachina ka soidek thokang khan I-Leaque khel tur kan nia he kan voi khat khela tur nia I-Leaque han tlak le hal mai te kha kanan lawa kanan hupur be deu boxia chu wang chon engkim ro man na mu mal tak budget zong song ne na hong thil nia chu wang chon in July ni khata tanga training tan khan engkim kha afel ni khan kan ria tin ke mani lam pang alo in bo chait na tur tam tak oma ground chung chang ate nge training ko ve ngota ground nei mu mal si le ai kha chonin ground kan nei fel hunang chi te kanan ngai changa tin engkim mai hi lo in bo chai lo ngai oma players contract sign chung chang ate tin khang tiang zong song kha boy pui thil tur ngai thil tam tak oma wang hianin training kha kan tran ma ve theilawania amaro chu hei nia thlakhat don ang chu training na hun kan nei don ni te puna langa ai dei ma in hemi wang hianin
kan in bot sai na chu athak thokat veo tho tura ka ngai ani I-Leaque tan hian foreign player laklu in ril ruk ni mizo han to pin khelin tum ka hriatthiam chi lawa nia khang pang chu ke ni thu ani chi lo dewa maro chu an ril ru deuh chuan kan thria amaro chu tam tak chu mizo tan chuan chan chom lawang tina lampang phai chu ni chuang lo ani chuang mi lawa I-Leaque hianin soitong khanin mizo langa kheli ISL FC kan an khel zoya season masa khan kan thria nga relegation battle an khel chiam maya mizo kan thatok lawa tina lampang ni chuang lovin maro chu foreign aten min pui thei kha chuan tle min kan that pui thei anga ti chu ri ro chuan nom dewa soitong khan ke ni thu ni lawa kan hotu thu thu ni ya an ni na rem chang an tiang ni tura ka ngai ani chun hei player te hi an thalom ro pui mai sia an mani yen hia I phur to em phuram khop mai hai kan training tran tir tangin kan phura kan soibel zau do thak du chu tun ma ti ve khang lang la ke ni no pan ve lai te pon enge hei tournament an nom don hian calendar mumal tak om lova tournament om don an ti topa kar khat ka ni khat kan an in bot saya kan an khel de uroya ni players po in lak fit na chang te kan lo threlova manin ti na chang te kan lo threlova amaro chu na chuan hei khovela chang kang zela enge mani training dan tur han mu tur te tin gym kala chang te kan thatowa mani taksa nge loin bot sai na chang te kan thatowa chu wang chonin har sadewa bultan lovin hei tu na da players po fit de win anon thleng theya anon kal theya training tran tir tangin nuam tu takin kan training hal thei tin kan thria chung chu players tu na la ya chun kan chang kang towa chu chuanin tam takin ma min shroi pui ni te pon kan thria chung awang chuanin training te point ma players te po an tha a hei shrotan players tak tak min pe a kan phur tlang khop maya kan mat ba ka intise na om tu te po hi thei pato pa in bot sai na ne na champion ngei te po kan tum chho ani ani hemi team balance thatto ki tiam thatto khatura kan ngai kan rom pan chu ni ya nia thaber du sa mang he chu kan nei ta tak theilawa tin players midangin an lo du ve box ya kan du ta ka chon players in chu ta tam tak om theya thaber ber he kan in thlang khom thei reng bik lawa sum te lo ngai ne ma khang ting tu khanin kan nei khana tlin vek bik lawa wangin thaber ang pol chu kan line kan in ria ke mani lak thei phak china kan nei ang thaber chu kan in line kan ria ani kan zona to beta MPL match timing hi ngai dan nia duhthusam chu ni chu lawa ma ro chu ni kan conditions te an ngai tu chuan kan sum nei ninatlin dan te poni mai theya tin kan hun nei dan ninatlin dan te poni mai theya kan ground nei dan ninatlin dan te poni mai theya ma ro chu duhthusam ma chuan mi pui an tam thei nge mi kan buai to tu nang lai chuan thalai te poni anga atnu le pa te tu te po hi na han nei vek du kan ni towa chu wang chuan hei train college kal te poni anga kan khelu ni chu tak taka chuan footballer tan chuan le football hetaya football tuimi ti tan chuan chunda som pani vela in khelu chu mi mehret ni har te pon kan thria tu nang ma kan khelwa thina da chon zana te kan khela tlai ate ni ne ma te office kal to tan pon office banate ni class kal tan pon class banate ne thina maro chu tinga chon kan ho tu te pon me felam kan shoi tu te po hian an ngai tu ve tel tho chon kan ringa maro chu ti dan omlo ni tu ra te po kan ngai ve a thil tam tak hi ni a hong ve a match timing son tlai hi chuan chu an ngai tu tel ve te po ani mai thei chu wang chonin kan ke ni ti thei pial lamania chuwang chon ngulung oi taka ke ni chong kan lo khel mai chunga ya ma se duhthusam ni se chon tlai dar li le da sari avela bora hianin han khel tai lang chonin mi puyan tu po kan tam thei deuin kan be sei khali zo khanya kan zona te min chat ka ba in kan lo ni to ke ale ka lo me ole kabulami hi Chanmari FC assistant coach Simal somki mani a sar chibaile chi bai le indika chaying Chanmari FC assistant coach ai om tun hemi practice kan tran tir atang hian kaum to ani chu miron filamo assistant coach tur khan hai chief coach le an foi tu ten chuan khatarang khan practice an start tran tir rain kaum hal ani ai dei le MPL mai ba ka I-Leaque in khel don ania hemi atan hian Chanmari FC mai pialama Chanmari veng puite an phur to kan ringa sponsorship lamte in mu chawiawem heti lampang hi chu hei an managing board lampang in an soi tu ni se khat lampang kha chu ka khat chi alawa amaro chu hemi practice le an preparation vel hi chu a tha thok khata hei kar khat le tle mang vel tran chau kan nia chu ti chung po chuan hei masona tam tak mu tur om to ni ti kha player te in nei chachina in player te en ko an harsa em har salawe discipline tak tak ve kan nia chuan player sa in po thaboka chuan kan practice po hei
coach in mumal takin season plan tamin nei puya khatiang noya khan no pangan en kolania an thakop mai ti kha ani heu mai kan team din hun enin I-Leaque le MPL a no moi te kan dei senga ma hian tu nang zela kan kal chawani chuan har sana kan nei lawani chuan I abei sayom khop mai ti kha kan soidu bokani kan zo te cheta ka min chan sa ka wain kan lo be ka lom ne to ke po ole ka bulami te hi Chanmari FC captain te panhi an ni a ama sai in ming in shil ula kapning chu zo than moya ania ti moya tin ko thun rin chana to chong kan yarin chana min te ti moi hi kan zot ma sanga Chanmari FC a in rin omtlat na awangin I-Leaque in khel thei hel ania I phur to viau lo mo phurom to khop mai hun rai tak kan no import saya season masa ta kan ngei tuin ti thei top kan chua an thei top chu na mei ba ka soi tu ten thei top min chu puina zara le pathian zara kan thung thea tun I-Leaque kan khel tur hi phurom to khop mai kumin san nge Chanmari FC han lo khel to ka asat chi lo ve o kum thum kum li ben mei thei ni ka chua na ne season thum ve ka chu ka mo aba ka chu Chanmari ka chu man Chanmari deuh takin ka sia tuna ka zo nang thau kha min chan sak le la ni hei Chanmari FC hi I-Leaque khel tur hianin kan beinal arei ve to 2015 khanin kalau ti to kan ting teu khop mai khata po khanin atirin panhi na kan ni char panhi lut voi khat chaka pakhan ani thei tu khan dia ma seng atopak ache swal zo kan changa chon beidon hulama hei ni kum khan I-Leaque kan qualify lia tuna no pangte an thar the boka be se na po nei ve dewa asen champion em tur hi chorin foreigner nei thate angai ve dona thei to kan chuanga a phur chu kan phur ve khom mai rin chana Chanmari FC player senior berpol in nia in khel pui to zinga tu nge khel pui no amila ti ber mi malang taki jon han an thave ka that po thei nai nang lo hloma an tha ti la ami malang taki jon han soi fak tu chu ka selo an thave ken ni an vain en club nge in tum to khel har ila ti ber tun I-Leaque han ti nang club sim kan no tum to Chanmari anga kan no tum to khan mo ani chuan diamond harbor kha har systematic an na ya kan phalo ni anga ma han tlang deu sei chuan har khop mai diamond harbor tum ha le baka in liam le players double yellow card ti te red card kan tum don ping khan in liam le double yellow card le red card mu kha kan deu zia full strength hang khel thei lo khami kha ma se full strength khan khel tai la enge kan andong ka shalo ma se ke ma chuna har ka ti kha club dang dor tu in nga chinem nga ve tho tu na pon ka nga ma se rinom takin Chanmari ka la ti nge khai chu ani rin chana tuna ka zo nang thau khan club dang dor tu in nga em dor tu chonom verenga ma seng ISL vel hi chu ke ni ta jon han be se har sa to helai I-Leaque ti te le khulai local league lo hi chu anom verenga ma seng chu soi no kan kum klem lo pa beta chu baka nu pui nei ta kan ni to wangin pon han chu ai state pona chu ai chon helai a veng chung club tan tin thei to han chu ani hi kan zo na te cheta ga min chan sa ka wangin kan lo me po ka lo me ke po ka lo me ole he ka bulami te hi Chanmari FC player ten ya khong ai yin ming te mi shu them zirte kam hin chu aron banol rin chana nia aron na timing ko chain ka bulami zirte hi interbranch wai me tournament na best player lomandong tu khania chanin arena hi I Hyderabad FC ya unlock lu anita then arena hi kha shin kan zot na saberanga ISL club swasana Chanmari FC ipan chan shil thayang mo ne hai Chanmari hi tun season atang I-Leaque khel turan nia chuwangin khelna hun tamjok bai sei le chawna thar ma chon tura pan kan ni ani teammate nen in practice hauta iphur to em hei phur to khop mai mizo player tha chun khom deuh vek anga nia phur dona anuam don boka phuram to khop mai ani zirte ka zot lenga player te hi in lei thana sia first 11 tu hi ala chiang lo nge yanga hemita hian ami malin in wat sai na sa em thei top chu kan chu ve player an tha ne an sei ang han first 11 chan ve ngai thei chu ga in be sei
thei tok an chuang chu ani arona in coach le staff ate le in kaldana te le teammate ate lema du khoplo na te na yen nei lem lo ai ke pe chu vai na tang cheng ka la joi na chu eng ma sei sei la tur chu omin ka shalo ma chuan mi zo tong vekin an sei theya thil po hriatthiamna lamo azia khop mai ani zirte ka zot lenga ISL ko pa ikhel chak na ber Mumbai City ne kan jana te min cha sa ka wai ka lam to ke kabulami hi Chanmari FC player tharani a khongain ihing min sei sak se kaming chu Crespo vanal shiat puya nia si ho kwa ka ni ole Crespo hi Sialhok football fans te sa kan sha chau karinga an midfielder game thunun ber tu kha ania Chanmari FC hi eng ipan chan min shil theyen ye zo I-Leaque club te ne tayan chona thar ma chon be sen kalo kala ni MPL le ID tournament baka I-Leaque in khel dona ipur to em a purom to ko mai tun tin huna chuan an player le coaching staff te wan tho ho na a tha sang tak kan then the ka be se itimei turte imuda min shil thei chan pathian zara tun din huna chuan an thatok view chun ka sia e kan phang tok chun train te pok han be ve pathian thu ni tong chu kan zon te chata ka min sana wahin kan lo le no ki pok lo me Chanmari FC te hi Mizorama club thun le chaber pol an ni a tun si zona I-Leaque aron khel don nge ani chona thar ma chon turin anin bo saine te po apui chau zel maya engpo chu ni se like subscribe le share lama te chanmi lo lak sak fel don nya